namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namthetha Carola hi Gagash. Amlo hi nga ta khe link of course namthembani. Yeah, so previously mi nga mi swi vonini the 15th of September hi fike hi endla video lo of course Gagash a kote second half la of course a kha kombisa ku i la mali ya yena from Mthimbani leswi a swi tenzaka of course loko Mthimbani a invite 17 a nga ha fiki laha a nga vuya a senda swithombe leswi ku nga swa khale ku hi Gagash a kha kombisa ku i xibedhlele that's why a nga fikangi 17. Okay, so swi kahle mi vona that video because leyi ko continuation a ha swi cover leswiya hi ku already swi hlamuserini loko mi nga ni subscribe ma subscribe mi kota ku landzela ti-updates so hi ta sungula laha. So Mthimbani loko nika until 25 you must send that money. Failure to do so I nge yi veka mavoko ya mina ta yi nyiketa n'wini wa shop he shall deal with you decisively so ni ta yi nyiketa n'wini wa shop ni ku ri this one is aggressive matimba ku lwa na yena a ni hava mina ni na matimba ku ndla mali matimba ku lwa na vafana swi fani tani ni hava nkarhi wa sweswo I have no time for boys. Yeah, se phela i dangerous position so ku hi Gagash loko a ha vulaka this video a fika kombisa ku by the 25 as you can see kwalanta September Mthimbani i fika a vuyisa mali kwalano. So what you need to understand the guys go in an club a yi fani na tavern tindhawu timbirhi to hambana teto club yi different mani na ku ze ni vulavula hi ain't but I'm saying ku club yi different mo zama ku va mi gugula ku khulanyana club a yi fani na yena no some sort of a tavern yona mhaka leyi so i mhaka leyi Mthimbani a fika a yi tekela nhlokweni yaleyo because swi komba ku se Gagash swi n'wi kwatise ku hindza mpimo i kombisa ku a ha ri sungula swi humelela but swa ku hi le ka Mthimbani lama maybe swi va extreme ngopfu lero a tsandzeka no va a swi tolerate yona mhaka leyo so hey ku le ku tikeni so hi yo 17 ya kona leyo of course as you can see la i xitempe lexi le ndzhaku la xo gonya laha ndzeni I wish camera ya hina yi kota ku nghena la a yi ngheni unfortunately ku va ku ri kona la 17 as you can see le a Pretoria Sunside la yi kumekaka kona of course. We're working so hard for that shop ku ri vanhu va kota ku dya la shopping nge ti tani basgombo la shopping swi kote swo basgombo vanhu nge koti swa basgombo mara Gagash i tlhe a vula point yin'wana se mhaka kha ya ha ri ku twiseni kahle ku endleka yini. On top of the money that I sent tolo u sende 2000 a heta loko a vona ku sende proof of payment la ya ku ri chele mali a delete message luwa as of head so already sweswi hi vulavula ku laka this video Mthimbani i tlherise 2000 rand. So loko a za a yi tlherisa swo tikomba ku himpela wa swi vona ku i feel guilty of what they did wa swi vona ku endle wrong so i tlherise 2000 rand mara ku ya hi Gagash i fika kombisa ku mali leyi ntsanana ngopfu ku ya hi leyi a nga n'wi nyiketa yona because a ni lo yi tshika a ni ta ni lo yi tlherisa mali ya swichupuchupu na ni le ka white ange swichupuchupu mali ya yi tiyelerini that 2000 doesn't even make quarter of what I paid you a yi endli na kota ya mali a nga n'wi hakela Gagash so i ri mali a yi endli na kota so loko hi calculator ni kha ni bukutela calculator kota yena ya 8 leyi 1/4 a ni hi yo kota it's 2000 loko ku ri mali leyi himpela leyi Gagash a yi vulaka of course ku a yi endli na i kota ya mali leyi a nga n'wi nyiketa yona it basically means ku ri Gagash a nga va a hakele Mthimbani kwalamo ko va ma 10,000 kwalaha 10 something kwalaha 10-11 kwalaha yi nge vi yi ri kule ngopfu yi nge fika 15 swa ku yi kwalaha 10-11 i mali yi Gagash of course a hakele Mthimbani kwalano I think maybe ni nga ku yini Master T I think maybe 11-12 ne I think ya kota ku yi kha yi balansa nyana 11-12 kwalaha 10-11-12 la yi nga around ko mali of course Gagash a hakele Mthimbani so Mthimbani sweswi wa ha vuyise 2000 rand and a swi ku hlangana straight because mali ya wa ku nyikiwa this week a swi hlangana ku already va yi herini guys a ni swi twisisi that 2000 doesn't even make quarter of what I paid you mali leyi a laveka ni ku nika until 25 Mthimbani a yi threat loko i la ku va na peace i la ku ya performa kahle la yi fambaka kona i la ku va kahle i nga vi na problem na vanhu tirhisa leswi nga riki swa wena so fika kombisa ku that club
Sweswiwa hi rhaniwe hi Nigeria, and then Nigeria lo of course a nga teki hansa as already stated a ni kombisile ku club guys a ndhawu yo hola ka yona Nigeria wa kona a nga teki hansa so i fika a vuyisa mali because yi nga heta leyi nga changi kahle for yena Mthimbani, so you must be very very careful lo swi va ku ba swigombo ku vulaka Gagash. You should be very very careful ka ndhawu ta so ku tlangela ka tona yona mhaka leyiwa so kona mhaka kona yi le ku tekeni yi ve rhongo kwalaha a nga fika a yina na a sata ti-picture ta khale loko ku ri ta recent a hembeni mara ku ri ta recent ni voni na ku a swi nga ta va that bad ngopfungopfu ma vona mhaka leyi, so problem i ku i fika ti phasa hi yexe a fika sata ti-photo ta khale so hi kona ku nga va na ti-issue, so next time Mthimbani a dyondzi ku hemba hi ndlela ya kahle because a nga hembangi kahle yo ti phasi yexe so a fake a yeni xibedhlele a ni vuli ku ni like na swi support but since i na mali yaleyi a nga na yona loko a ta tsina ku va a hira nese yin'wana na yin'wana kwalaho a yi nyiketana 500 u to endla ku ndri fake drip la hi ku just ku va yina for that 10 minutes i ti fambele kha ta ti-photo yona mhaka leyiwa so a yi changale so ya ni tlhela yi vekela that section ta swi twi loko a swi vula Gagash. Kombele vuyisa mali ya mina ni ta ku mina because mina I'm not the face of the shop. Nigeria lwa i ta ku onhela Mthimbani a ni zona ta ku ze ni famba ni ku hembela ta ku onhela. You just go to business plate, kayotisa Nkomazi, kayotisa hotel. We're not talking about small boys here. Loko u la ku hanya kahle u ri free vuyisa mali ya u hambana na ka swivulavulo so already kona loko ku ri a nga ha tlhela Mthimbani of course video ni ya ha ya mahlweni ta ke swi update na swona vuxaka loko se byi onhakene hi ndlela yaleyo already obviously n'winyi wa 17 i aware of this matter kona mhaka leyiwa so like na level ya hi Mthimbani a fika va kha a hi langutisa ku ya hi yena as an artist ma vona mhaka leyi lwa khanda swo fana na leswiwa because a ngo va Ben Mayengani a ngo va Mr Post ma vona ni sure ma kota ku va mi hi twisa point ya mina like his level in terms of fan base a ngo va ka level ya laviya like ya vu Ben Mayengani na va mi swi vona loko minkarhi loko xi lwa na Gagash like Ben Mayengani does not care of course a hi swona Gagash minkarhi leyi va kha bukatela Mr Post ntsena ka ti-events ta yena mara Ben Mayengani mina it's too huge hi vona va nga fita ku endla swo fana sweswo hayi Mthimbani ma vona mhaka leyi level yi le hansi swinene. Mthimbani wa n'wena a tsala status a ku ri ete income hi sungula hi hlaya before Gagash a continue ku na status a xi tsarini fortunately enough screenshot a ni kote ku va ni xi ba before a delete because immediately ni nghena ka account ya mina ni vhete ni hlanganisa hi xona, so the main problem hi Mthimbani i ku i tsala swi lava delete a tsala swi lava delete so loko mi kha mi languta ti-videos ta mina vheta mi swi tiva ku swo tala va delete-ini loko ni ze ni nga report xilo va delete-ini ende ku hava lexi ni nga ta xi endla because as Master T mina is basically more like a journalist ni nga swi vula tani ka swin'wana ka yin'wana content kun'wana analyze of course but in most cases I'm more like a journalist ni report swilo ni swi vona loko a delete-ini mina ndzi know for my business like a ni muyimeri wa yena so loko a delete a reads loko i tshama ka delete ma swi tiva na swi Gagash a nga ku swi vuleni la i tshama ka delete swilo i sendeni proof of payment a tlha a delete like a delete ti-photo i delete swo tala ya so ku na post leyi a yi tsarile la a nga fatsela ku ringeta ku thyakisa image ya munhu loyi a nga na nyiko from God ku lava ku twisa ku mati ya phororo lama humaka ehenhla ka dzava ma suka ma ri kwihi mara hi Mthimbani wona u thyakisiwa njhani vito ku ri yo tsutsumana mali even then va ku phasa va swi vona ku i dim mali liya hi ndlela yin'wana hikuva i fike teka ti-images ta khale esandra Gagash. If nobody has ever discovered that, let it be a lesson ku ntumbuluko a wu thyakisiwi so kona ti-comments a ni ti vonini a ni lava ku ni ta screen recording but vanhu va kha va ri against swona ku fana va mababy kona i fika mi ku mati ya phororo a tlherisi mali ya vanhu as you can, so most people were requesting ku a tlherisi mali first and then swo tala hi ta hi kha swi twa hi yena leswi a va kha va kombisa swona kwalano. Okay, leswi swi teka swa wena swa ku vulavula hi vubig na vu small vu big, you must be big va big na le mihleketweni loko ri munhu va vi big ntsena mirini va big nhlokweni va big misisi va big yini vi big na le mihleketweni makaza nga phuntisiwa a ku tirhi mani nga vi munhu wo phuva misaveni a ku tirhi mani so la kha kombisa swona Gagash ni overall loko ri Mthimbani of course la ku kombisa ku big la ku siya legacy a tirha a endla na mali swo fana swishiya a siyela vana something swa kha kombisa swona in overall Gagash kwalano
Leswi of course hi nga vula ku swi emanate ngopfu from that time a nga fika kombisa ku yena Mthimbane is bigger than Simon Free. Mhaka Simon Free of course yo kota ku va a feature inani i this one i MT ntsena hi yona achievement ya yena yaleyo, so Gaga xi vula ku na hi material a va endli swin'wana, so kona ya so manager plan a yi siyiwangi va yi phorini kwale a va yi dlele a ni tivi ku ya vuya njhani ku va tshama kha va debate. Of course a ri ku refereni ka Chavis MC na manager plan ku hina la of course ya focus ka manager plan for some reasons of course. Ni nga misa na yalo wanenge lo. I always tell him, "Mina ni jika muntenga ngwe mina ku nikiwa, mina ku tirha, mina ku nikiwa. That's the problem." Ni ku phila ni wena wa zilengana, yingisa hi ku byela timali. Wa swi vona ku ina following yo tala, vanhu va ku followa, va ku rhandza, va ku pretendela and all that. She leswi a ti wheelchair. Register a non-profit organization. As you can hear, so leswi Gaga of course advice manager plan swo mi nga ma hleketa na swo sungula yi sungula hleketa na video a handle ku ri ka mani static if yi kombisa ku mhaka leyo mali yi ta nghena ka account yona manager plan I don't think yi ta tirha, ti-videos ti koka kwala ka channel swa hi kombise na swona ku sweswo ku it's fine yi nga register something organization yo karhi hi swona swi nga olovisaka swilo than ku va mali yi kha yi nghenetela ndzeni ka account ya yona mhaka leyiwa because vanhu va chava ku cheletela mali leswi na Gaga xa kha hlamusela swo va chava vanhu ku va va chela mali ka account ya munhu what if of ka adi ya mali ya mhaka leyi that's ni ri munhu fika mi langutisa Hagiyazi loko yi nyikela laha yi n'wi nyikerile loko ya le Cape Town mali ya toll gates na petrol yi ku nyikete khadi a yi n'wi transferela mali yi lava ku a tirhisa account ya yona straight a nyiketiwe khadi laha a famba na rona laha va yona mhaka leyi because they know ku mhaka ya mali ya hlupha va yona mhaka leyi so hi leswi manager plan a fika a endle swona however swa handlangi because okay mi ta vula n'wina ku why a nga ndlangi guys, you'll comment on the comments, mina I already have an idea why yi nga registerang the manager plan Mara van'wana a va sure ku ri loko se va ku nikini ku na vanhu va kuma ku they want to donate not to you personally, va kombela ku donetela swilo leswi va swi vonaka. Mara loko se swilo swi ta swi va ka personally i chela capitec ya wena van'wana va nyamanyama va dinga ku va lava ku chela petrol ya movha wa wena. I told him like this, a ku pfuna ntanya na mhlawumbe lo njalo lo i vuyi loko a vuya nga ha vulavuli swona vulavula hi ti-betway munhu loko la ku vo ngezavete a xi tsetse demani ya kwa munghana wa Gaga xe hi fike entini yena va kha vula swona but swi la entini swi lava entini so manager plan loko ri hi mpela swilo swo va swi ri genuine yi ta pfula organization because okay a ni vurini ku mina I have a different perspective of why yi nga endliweni organization but a swi necessary for now maybe yi ta ze yi swi twisisa manager plan ku na need yo na ha vula swo tala. However after that live video hi khavara Gaga of course ivi ya conclude na ku ri ka teka video to vheta swi kombisa hi laha because laha swi vheta swi va swi ri that much clear ivi a tsala another post a fika a tsala ku a hi hlanganeni laha chekani ti-comments leti nga laha hansi and mi fika mi like of course leswi mi hleketa of course swi fitaka Mthimbane loko fika hi pfula laha hi fike hi vona fika tsala ti-comments timbirhi ya ku sungula what's happening here ya ku sungula fika tsala ku Mthimbane a vuyisi mali vanhu va fika va like if va support sweswo. Number 2 a fika tsala ku Mthimbane of course a nyikiwa another chance ku a ta of course a ta perform this coming weekend as you can see i ti-options leti a nga fika ti kombisa Mthimbane mali loko ni langutisela ni vona kha ku wina liya 1.8 as you can see kwala yo yi winaka leyo a tlhavuya kambe Mthimbane so ku hi ti-options laha vanhu va ta chuza ende ve le ku chuzeni vanhu va kombisa ku fika tlhavuya Mthimbane so hi ta kha hi vona swo ku swi ta kha swi fambisa ku yini ku ya hi Gaga xi ta kha update hi leswo loko ri amukeza subscribe ta kombela mi teka subscribe. Hi guys, this is your girl Young Zado Soft Life Mazingelelo Barkwa Doralo Aklabika Mama 350. Okay guys, na me to blah 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 me the trends me na I'm pregnant. Guys, I'm not pregnant. Linsinyecha business. Menwanela business guys because most of the owners but like I'm pregnant guys. Stop until I'm not pregnant. I'm not pregnant. So hopefully stopping that prank please. Linsignature business. No. Please hopefully I'm ashamed.